Kapitan Inteng! Pare! Parinteng! Ay, baga mo noon dyan dayta. Ah. Na masapul apo kawandak. Ay, kastaya pare. Eh, niya kamit. Nagpigsa tipukaw mo. Dinto ta kasla kala kwa. Kasla anya. Kas kala malnures ta nagkutong ka. Kanya malnuris dita mga ibagbagang pare. Pudnumat. Kita am dayta abagam. Kasla hanger. Ay, nalabos ka mo pare. Panawan ka man lagay. Nagsulto at ipanagsasaw na dyan parinteng. Kitain na lang aro din na nakutungan. Ibaga na pa ilang mate. Nangaw na mo la siguro day Jekan ka. Ang awayamit tikas jay. Nakaslad na yun na panaguyaw. Ay nabadong no amom ti makiangaw kin ni Kapitan. Saan ka masakitan? Angawam mo ngamin ni Kapitan Lucas jay. Ay kasjay. Wan, ayawan mo. No nalaka ka mapikpikaw. Ay katawan na. Ha? Ad katawaan na ka ni Kapitan. Anya. Apa nyo ta kasla malnures ni pare badaw? Ay, saan man aday tamang kan-kanchaw ti ammom, Inteng. Makakatkatawak. Ta kasla napikon ni pare badong. Ha? Eh, numasabat ko pa ita kantsawak tuman da dyan lukaw. Ay, loko kung kunam. Idento ta si katinaglawag alukaw. Ha? Ay, di mo unay. Ta ang mga numapikon kat aga pa kayo. Adayo bagis. Matangak man iti underwire kagawat ko anang. Sige lang, kwarog. Agpili ka dita naka-display. Ay, agkaragatang ka iti kasta, kwarag. Ha? Saan mang tangkay? Andi asaan? Apay true away tip man pamayam. Anya? Yang kalumay. Amo ka? No namurnam ka ibelengon. Ha? Ket gumatak iti baraw no usarak kasday. Winatawan met asawam aparalabam. Anya pa ngay. Uy, naglaing kayaw nangkay. Makitam. Naglaing kayo nga gipapanti ko na. Ha? Kayo man. Ayo. Pudno ka diti imbagan ni Uncle Mau, kwarog. May sa kayo man kagawat ko anang. Ah, Di upat-pat yung tikas ding imbagana. Talaga kasi lang niyang kail. kasjay. Nalay nga kumantyaw. Tila pagtitripan na no maminsan. Ah, kunaklakit din no pudnaw. Naglablabat mo't Masaya ang anak mo't may bulang kaw. Sa bagay, mamati akmatkan ka, kwarog. Sumardeng ka man iti kasta nga aramid mo, Inteng. Na. Ay, dahi talaagkan kanchaw iti padam atao ti ammom. Masurunak ka ni kwarog. Di mo mga asawa ngamin. Ay, pakasikuram aya. No di pa'y dimtang tigasat na amang asawa. Ay, agbaak sa talaga ti lukaw. Ay, paymantak. Kantsawak tumanan. Dahi tala ti ammom, Inteng. Kaslasaan ka alaklakayan. Dakas ayat ti agkantsaw. Libre! Saan ka nga agbayan? Na, True awimot ka nun ti pampamayam kadagiti murang mau ko raw. Kanya? Kiti sumat ti chismis da. Uy, nukas ta. Nagwaras gaya man ti kantyaw kanyak ni Uncle Inteng. Ha? Ay, sana pud no day tataba daw. Anya? Naglaing tumot nga minakumantyaw ni Uncle Kaw. Uray nga ron sakit kan kantsawan nak. Amal nurisak ka daw. Ay, anyan. Isuan na panunod ka. Balsik man na kantsawan. Ha? Wain, adamit aldaw na kanya. Isula nga yata muna ti kumantya. Ay, nagpuskul mo nga min dayta subil mon kagawad ko anang. Sa ka naglawa. na, Iso siguro akabutang da ka nga armanan niya. siyak man ang tinakita mo na kantsawan ita, Kapitan. Ay, unay nga min daytan. Ay, panawan nakman ditoy. No awan matla na saya at nga ibagam. Na, ay di ka agungat na. Ta di ka bumakit adaga.
Masapol amang panunot kayo mo't iti pangkantsaw yukun kwa na, maray. Huwan anya. Kantsawan nyo mo't ani, Kapitan. Di kay agul uli maklatan. Aguray ka. Mang panunutakman iti mabalin ko apang kantsaw kan kuana. Wen, maray. Tapno marik na namag no kasano ti makantsawan. Naglaing ako mantsaw. Idinto tajak mo't kantsawan. Ay, nanyangay nga raw. Gaputay so ti Kapitan na makibagay tayo latan. Ewan anyangay nga rod. Tinasken, di nabaybayan ti pagrebengan na dito'y barangay tayaw. Nagmayat laki din na kantsawan dagita at tao. Dayta ti pakaragsakam, inteng. Kanya nga tati sumarunaw. Ay, ang bukod. Asino? Siya? Saan? Asino ko mga rod, inteng, Ay, ni Marituyang. Ay, inteng. Daytan samot ten agbulbuli ti amom nga ramiday. Apay, buli ayamat ti kantsaw laang unli. Ay, no. Isumot lang nga isuday ta, inteng. Ay, Marituyang. Maray. Kasla kalati ni Jar. Thank you ka. Thank you, Kapitan Anatarakay. Na- Husto kalaunay. Adan sa balak mo nga agpasirpat iti sa bali, Maray. Anya? Kasano ka, wapo? Kasla kalabagits. Lipstick ka pa'y. Nabanglo ka Ayun, Kapitan. Iso nga imayak dito'y tagpasirpataken ka. Kuha. Dili ka daw. Panawan ka pa'y, Maray. Na. Ay, maaba magayam ni Kapitan itikin ng tiyawan. Oo, na yan. Ay, malnuris at talaga tilangamon, pare. Kasang kaulit mo nga ibagalay ta kanyak, pare. Ay, pudnumot ngamin. Agoy ka, manutikilom. Ay, agtala ka mo, pare. Apay, sikangay. Naglawad ay tamuging mo. Ha? Sa akin naglumag, yan nagpandak ka. Kaslat yan tibutiti pa, day tabuksi mo. Naa. Sobra-sobra siguro tikang kanamitinal daw niya. Isa kasta ka. Naa. Nagalas ka, Kapitan, pare. Kasla ka aglang lang awits. Adi ka. Hapay ngay, pare. Tagtapis ka lang tamitay. Ulitin pa'y tikastan ay patayabag tasungop. Ay, nakababain ti aramid mo, inteng. Agasong tayo baga na apangitak. Kahit basol mo matlang, Sika nga minti mangirugrugay. Kuna nakidin akasla ka no. Which? Anya? Talaga nagparibar tila payag ko. Iti ikas dyan ngayong bagana. Naglaing ka ako mantsaw. Nga minton si kati makantsawan, agungat ka. Sakti, Kapitan. Pagsawandak iti ikas dyan. No way. Ay nainteng, no di mo kaya't ti makantsawan, isardeng mo nga ron ti kinalaing mo ako mantsaw. Apay matan alimtag tasubil mau ba daw? Ay, kinabilak ni pare inteng. Anya? Kasladyak mapalabas ti panangkabil na kanyak tuya. Ha? Naglay nga kumantyaw. Into niso ti makantyawan, dagos nga kabel. Ay unay kayo matan aya. Tinasayaat. Pagkalma umpay laeng tiriknam. Anya? Una, sakan tumapan kasaritan ni Kapitan, amaday tinaramid na ka. Kinabil ko ni Paribadong. Tadyak nagustuhan ti imbagana. Pudnumot nga minanggail. Ura ni kagawad kuanang katisuti imbagana. Anya? Anatabakan pandak kayaw. Ha? Kan kasla kayo tukak akarag. Anya? Pudnumot nga minanggail. Urag sarming kayaw takitain niya. Ay, agsarda ka. Ay, sa kabit. Ha? Pagtitinulungan akong.
Ay, kuha namin Uncle. Ay, kaya't ba? Tayo kateng ka barangay tanawd. Ha? Ay, saan mo ta Uncle? Pangasiyaw. Salbag kayo kay Diamin. Mas daawak mo't akin ni Kapitan. Grabe, no isuti kumantsaw. Naku namon, Maray. Ngam no isuti makantsawan. Dakas kamutan. Unfair nga rod at talaga ti aramid na akas jay. Una yun day taakan kantsaw. Taisupay ti paggaapaan dan. Rumbang ko maasaan anala ka mapikaw tinalaing ako mantyaw. Un kuma Siyakto pa'y kat sa anak anala ka mapikaw. Kauna, dahi tatay kunada nga sports. Amo na ti makikantyaw. Ay kutun na. Iso amaday tikas iti aramid ni Kapitan. Agpaiso ta ko na, Mare. Tapos lakarag ato ka kung kunada kanya. Apay ko maamasuron ka, kat kantyaw dalang matkan ka na ita. Ay, jak nga ron magustan ti kantyaw da kanya. Na, saka nalaing ako mantyaw, no di mo kaya't ti makantyawan. Ay, saan na mabalin kanyak ti kasjay kantyaw da? Ay, sumardeng ka intay. Ha! Ay, balo na tagtupay dahi tangiwat mo. Salbag ka alaklakayan. Ti palmado itan, ti panunod ka. So ngay mayak, pare. Taapay man. Matitikas dyan nga ugaling, pare. Ha? Nalabas no kumantyaw ka. Ang sikat ti makantyawan. Agkabil ka. Ha? Ay, Baliwam kumamot tan tikas nga ugaling, pare. saan ka man nakaslasi no amang bagbaga kanyak, nay? Nya, Apay nalipatan mo na siya ti Kapitan. ay uray kapitan ka, pare. Pangit ka lang arudain. Pangit pa ito ugaling. Anyat ko naman. Ay, pangit! Pangit! Naa. Kasla tukak kakarag! Naa. Kasla ka tukak kakarag! Pangit! Uy. Tukak kakarag! Tungkol ko, binarsak ko. Kunak man no napan ka nakikapyakin ni Kapitan, Badong. Nakikapya ka. Karkaro kay diya, kinantyawak ti lukaw. Anya, Kasanaw, siya lang arunin din na pan nakikapya. Isopay ti masuran. ay nakas kay laubing iti kastangar aramidin yaw. Magbagayak lang mo ta, tikas la inuubing nga ugali na. Ay na, no sikat yadda nakam na. O di saan mo na kantyawan ni Kapitan? Kanya, Tanukas ta ti aramidam, o di nagpadaan nyo adwa. Imbes ko mga agyaman ka, taumay makikapya ni pari badongken ka. Ha? Ang agungat ka pailaan, anyagay ita. Ay, ekwa. Ay, nakarkaro lakit nga ruden akan tiyawan na ka ni pari badong. Ay, sinalbag kid di ti kastoy abiyag. Ay sikat ti kapitan, rumbang asikat ti mangidaulo iti pan nakaurnos ti susik, iti nagbautan niyo. mayak man ng taray. Pakawanan na kumay, tinaybagbagaking ka. Ay, ekwa pare. Kinapudno na. Umayak kumakait ng nauna anak may. Ay, kasta ka di paray. Nasaya tayo may kata. Urnusin tati sana nasaya at napasamak ka na ta. Ay na, agyaman nakparya. Maurnos ta madlangan, ti susek, iti nagbayatan ta. Ay, un paray. Kaya bayan ta, jakon ulitin ti inaramid ka. Naamiris ko, puno ti imbagam kanya. Agyaman nakparya. Kit ulitan, pakawanan na kuma, paray. Un, napakawat ka. Di kagdanag. Awanan day jay kanya. Ay na, Kapitan! Saan anasaya at ti makasair akan tiyaw? Tapangrugyan lati saan apag kikinnaawatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asag
Sumagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ang estasyon agyaman kami iting kay panagdangan. Apang kabil mo tindayon iti sirok ti salamaging angkail. Nalamlami is apagyanan ijay iti aldaw, tasirok ti salamagay. Apay kumahagyan kay dyan iti aldaw. Saan ka di arumbang adda kay di barangay haul? Mabalit ko mo ti pumanaw ijay, no kayat ko? Ay, madi angkail. Ingka kita giniindayon iti aldaw. No adda niyantay, di na ipalubaws. Ada mo ti mabati ijay barangay haul. Isak nga rin ti kapitan. Ada maibaon ko ijay. Apay, ipapirma mi ti sa bali ti pirmaam ko ma. No asino man ti agpapirma. Wait a minute. Ay, maditi kasta ka panunuta manggay. Dandanunan da kakitday no sa dino ti ayan mao. Nyamat da kita nabutusan. Kanayon da nga awan iti barangay haul. Ibagam ang amin kadakwada, Chip. Nawan ti agreklamaw. Ad-daan ti kanayon alumangan. Iswa masurunak. Kanayon ko kit din na mapansukunan ida. No adda makasapul kadakwada. Di pala ka agresign da kita sa dot. Sayang lang tayo awatin da nga honoraryum. Numabalin la kumasukatan da kita nga opisyalis. Ay, ada ka din ni Kapitan Iji Barangay Hall, Chet. May samot da ijay. Jak amaw no adda ijay. Wano adda pa ilay di balayda. Makapasuron. Tak-tak na mo na dyan inting batingting. Anyamanan ay ati kasurun mo kindi kapitan. Kanayon, nga man ito opisina na. Nuan niya launit paggigyanan na. Adda siguro ijay balay da. Apay, ijay ka di balay dati, anti opisina na. Anya ay ati masapul mo kuan na. Jay nga min inanak ko ti bunyag. Kasapulan na, ti pirma na. Nga mawanday jay, abatingting. Ay kat papirmaan nantuan o adda ni kapitan ijay barangay haul. Isu nga ro, tak ako nakta muna. Imbis amalpas, ti papapirmaan na. At subli pa ilaing, iti sa balingal daw. Nyamot na ng kail. Adda ka man nandito indayon mau. Adda mang sapsapul kan kay di barangay haul. Ay, no asino ti makasapol kanyak. Umay dito'y ayan kaw. Ay makasapol. Iso ti umasinag. Apay, dito'y balay mo ti opisina. Kas kamila kalalaingan ko rog. Kapitan na kitsit tanod ka lang. Gapo ka dita chiptano daklang. Kasla bulat iping pao nga agpadaya ka nagpalaod nga umay dito'y balayaw. Ka nagsubliman ni di barangay haul. Ano sa mata isumot ti na kaisang ratam? Kapitan na karon. Madi ang kail. Intun maumatitaw kan ka. I-report da ka. Ay awan ti makaiturid nga ag-report. Tada men-menel dagiti tattao dito'y. Ay. Di mo maibagaday tangkail. At dantulat ta makaituray. Ay, anya ka di ti serseripam, kabadong. Awang ka di manan, ni Parinteng. Dita opisina na. Pati kagawad, awan damay. Siyak ngay akagawad. Mano kayo akagawad? Apay, may sam nga agjutay. Awan da nga road, kabadong. Ay, sana rumbang anabutusan, dagi dyan nagsasadaut. Pinton pa nag-aawat iti honorarium, madadan. Iso lang, ti pagalistuan da. Ibagam ka dakwada. Saan ka ta siyak? Kanayo na nga da, no siyak ti on duty. Makapasuron dagiti kakadwam dito barangay hall. Idanon mo kadakwada da inton umay da. Uray bagak, di da kitaltalag. Umay dalaang, no kay kayak da. Kanyat orasan ng kail. Adda ka pa ila di taindayon mau. Di ka di mapani di barangay haul. Awan pa'y may nangayab kanyak. Masapul ay ang adda mangayabkan ka sa kamapan. Anya nga ron ngay. Siyak nga ron ti kapitan. Siyak ti katurayan. Awan ti mabalin amang mandar kanyak. Ay, sana na nasayati sungsungbat mawang kail. Apa sana hustaw. Kaputada nagreklamaw. Takanayon nga awan kay di barangay haul. Sino ti agreklamaw? Aduda ang kail.
Kaya't mo ka di nga itong basing kawal kat di da kan ibutaos. Da. Barangay hall ka di, turong mawin now. May sakabit. Siyak pa lang ti kapitan. Kasarsarita ka para intaing asinan kapitan. Naa. Anya asinan kapitan. Si kaati isinsinan at tao. Awan pa isaad mo ngam naglasto ka. Ay, saan na ka nalastong pare? Naa. Kasurun ko lang ti tao nga gaw-awat iti honorarium ngam sa dutmay. Apal mo lang data. Surun kon. Mayat ka di tarik na nga gaw-awat kay ti kwarta nga wan mo mararamidan pare. Anya yati parikot mo tabi biyang ang titrabaho. Di inanak ko nga agpapirma. At dapay lang nga di barangay hall nga gururay king ka. Ay, umay ka man dito. Ta pirmaak day tarupam. Man nakibiyang ka. Nagkapuamta na kami suot ka. Hey, nasabat ko ni Batingting di tadalan. Nagladaw ba mapanidya barangay hall? Napan ka di mutla ang ije barangay hall da di a kapitan. Dari nga, nagdiritso amapan. Saan man na maisalat di tadaldalan? Na, lupot ayatap no maisalat. Mumatan to gali da yataaw. No adda masaba na tongtong ditan. Kaslasa na kapitan. Ngam imbutos mat nagiti tao. Imbutos kumita. Gaputa kumparay. Ang amjak mo ninamnama kas di taramidin na nagtugaway na kas kapitan. Ay, just kiki day. Ay, sa bagay, oray siya kat imbutos kumat. Gaputa kumparim, kan kumarek mat ni Maribanang. Madigayam no gaputa kumparim kay ibutos mo. Rumbang nga oray saan mo akabagyan. No nasaya at ti kababalin na. Isaw ti ibutos. Dayta, ti kamali tayaw no maminsan. Agibutos tayaw iti gagayam, bueno kakabagyan. Saan kat ati kababalinda ti pangibasaran. Asino ti ag-duty ta kagawad, Chip? Ninsamot kagawad pala. Wan may. Apay aya. Anya ti bagam kan kuana. Kano nakita iji kabangibang apurok. Damig igpila na manok. Anya. Kat no iso ti ag-duty ko maita. Kay sumit yung mok. Iso di na magkukang ka. Ta sigurado. Nawan mga roda na. Alanganin man ang ag-duty ta. Ito no madanon ti panagala iti honorarium. Nagsasapad ang ag-duty. Uray saan da mga schedule ti ag-duty. Dahita nga ron ti kasurong ka. Into na da makasapol ka dakwata. Ibaon da ka mapanmang sukaon. Saan ka la chip tanaw? Para sundo ka pa iti absent, Chip. Makapasunod nga ron no daduma. Di da mo nga ramidan ti pagrebangan da. Nay, nakapanimid ka magbadaw. Adda ka di parikot mau. Masuro na nga ron ka nagiti opisyalis. Awan ti maaramidam, ta nakatugaw dan. Agaw-awat dan iti honorarium. Ay, adda maramida. Tamno may kan iti leksyon na kita panay asalot. Anya kumangay taramidam. Dayta kat pa nagpampanunot mo, ti pang saysayangam iti oras ma. Saan lang nga siyak tagreklamo iti ramid na kitang opisyalis. Adu kami. Ordinaryo tayo laang a residente. Awan maramidan tayo. No di tayo aggunay, agpapada tayo amaluklukaw. Apay kumaamaluko ako nam. Di da kamot sagsagidan. Buwis tayo, ti paggagapuan ti honorarium na gitaasa daw. Maibasar no mano ti dagop ti buwis tayo. Iso may timana na kitang opisalay. Agpay suka di tinasaon ni Badong ko, maray. Ama ibasar ka naw, numano ti kadagupan ti buwis tayo. Isumat ti pakaibasaran ti honorarium ti opisyalis. Apay ka day, akas ta ti damdamagan. Masuron nga may ni Badong kaw, nukas jay alumangan dagiti opisyalis. Iso abagbagaak dagiti kakadwak no lumangan da, maray. Saan lang ani kapitan ti kasuron ni Badong kaw, maray. Pati dagiti kagawad akanayon nga aglangan, kandi datong palen tinayulog nga ordinansa. Anya ka diti saan da atong palen nga ordinansaya. May para iti agibulos iti dingwen, taadaw ti mapirdi amula, ngem adaw ti kalding abulos. Ay, saan ko matkit di nga ayunan ti aramid da, maray. Agyamanak no maawatam ti kayat ko asawaon, maray. Maawatan ka, maray.
Sana gapaw takakaduak ida kat ayunak matan ti madi nga aramid da. Agrekreklamo ni Tata Badong, gapu iti aramid yung opisyales, kapitan. Anya man ang tireklamo da jay nga ginlalaing abadong, kitno awan ammo na da jay. Apay nga awan am muna ako nam, kapitan. Makita na nga minti kang mali yung opisyales. Dayjay ka diti ko nam nga awan am muna. Oho, umapalaang Apay kat nga umapal ako namon, kapitan. Di nalakayat mo't ati maloko. Anya nga matya muna da jay. Aglalakay lang iti unag t-shirt panda. Awan ta muna. Ay na, addamot am muna kapitan. Aw. Tamakita na nga ruti kang maliyo. Lumangan kayo lang arudan. Bulos pa iti dinguan ti dadumang opisyales. Agperdi da iti mula. Ay, nalalaing ka sumaaw ako nak. Kaysa ang kamot nga opisyal. Oh, Aramidom ati pagrebengam kas kapitan. naa. Imbutos ka pa'y mat nga rod. Ay, arami daklat. Anya pa ilang ti kayat yaw. Ay, unay kayo mutin. Ayan ka din kita opisyalis ni Tawi. Awan kayo ka di manay. Apay ka di tatay. Anya ti masapol mau. Kukuan sa mo iti kagawad, di bulo sa kalding iti higit ti kalsada. No ngay adda madisgrasya ijay, gapo ka nagiti akalding. Ha? Imbulos da ka di manen ti kalding da tata. Wen nga raod, akikinamat da nagiti urbaon. No sino pa iti opisyalis iso pa iti nabangbang. Makita da ita, ti birbirukin da. Anya ka di ti aramidang. Makadanon da ito, ilay. Kanayon ko, babalawin da kitang opisyalis, ngam didak italtalay. Sige tata, suportaran ka. Sika lang ti matino, nga da dito barangay hall, kuwarang. Saan ka akaraman ama ireklamaw? Kay, papanam nga rod ita tata. Inakalain ti ladawan na kitagtartaray akalding iti kalsada. Ina man ireklamaw. Kaputado ti mula dito'y lugar tayaw. Ada nayulog nga ordinansa ama iparit ti bulos ading wine. Ay, isumit. Masapol ang maipagod no maipupok dagiti dingwain. Nay, apay nga ibagbagam day ta kanyak. Una, tadagiti pa'y makuna nga opisyalis kat bulos ti dingunda. Na, Masurunan ni tata ba daw ang kail? madung manag. Apay nga agpada kayo kundi antay, nga isakit yun ni Paribadaw. San mi nga isakit ang kail? Ibagbagami lang ti mapaspasamak. Nalalain ka din ni Paribadaw nga mitisyak. Awan mo timbaga akas ng kail. Kaya't kulang ipakaawat, ama di ti aglangan. Ken mang salungasing iti ordinansa tayaw. Dayjay, tumot na Paribadaw tagpakalain. Inton kwan, pinagong tak iti 1-4. Nay, nakasukat ka mag. Papanamanan. Mapanak iya ilay. Inak man i-report ti aramid na kita opisyal ni Tawi. Anya, ay nabadaong ordinaryo ka la tao. Si kakat timapan mangireportan kadagiti opisyalis. Baliktad. Uray kas tuyak laeng. At damit ka adalak ijay DILJ tuyang. Isaw timang kuyog kanya kamapan kanya pumayaw. Awan lat di mor aramidyo. Para ka nagitipada tayo residente da ito aramidag tuyang. Umauawat da iti honorario, madida maaramidin ti pagrebengan da. Adda nga ta maaramidam iti kinaliway dagita nga opisyalis. Imposible nga tamay, adida aksyonan, no idanon ko iti ngataw. Asos ang kail? Ay, at ka man dito yung dayon mau. Agring kan. Ay, dayjay ko nam. Ingkay di barangay haul. At daing may anagapu iti DILJ. Ngam awan kayo ijay, kadagiti kagawad mau. Da kami lang at tanod ti at da ijay. Na, apay nga imay dagita, adida imbagbaga. Ay, mapantangaro na na. Ha? Ay, Kastam ka di asumango kadakwada? Ha? Nakapuruntong ka? Sa madipay ti payud mau? Na. Madlaw di ka nagdigdigaws? Yay! Ay, madlaw aya. Ay, inakarod basit parsyakan iti danom ti ulok. Tani naglamin. Darasang mangkail. Ha? Aguro-uray dagiti taga DILJ. Yay! Kan ti kadwada nga imbaon ni Mayaw. Kanya nga ita, sigurado asinirmunan na kayo ni Mayaw. Ay, winarningan na kami pa'y
Amin kamay, kadagiti kakadwa. Kasanaw, idadaulwam mat ngamin ti panaglangan nyo nga opisyalis. Ha? Timulat dagiti kakadwam. Makitaklaan, uno maamwak no asino tinagipulaw. At dakarbangan dagiti tao nga agpulaw nga angkal. Ngamin, sanda mapnak iti serbisyaw. Asino nga taaya tinalaing anagpulaw? Amok no asinaw. Nasirib ta makita na ti kamaliyaw. Asino ko matinalaing? Ni tata ba daw? Aw! At dagayam gayam na iti DIL jay. Imbagahan na ti aramid yaw. Iso nga imay da di da imbagbaga. Tapno makita da no pudno tin report ni tata ba daw? Ay, kasta. Ay, manipod ita. Ay, ibaga kong kadagiti kakadwak. Saan kami ngaglanglangan? Saan min asalungasingan ti ordinansa ti barangay? Rumbang lang nga kasta ti aramidan yung nga opisyalis. Da kayaw ti agbali na pagtuladan. Ay na, Kapitan Enteng. Ti opisyal, masapul apagwadan. Aramiden na ti pagrebangan na kasama ti barangay. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Roslyn Pagnas di Tatuba. Ken kada kayo aminan apo, anaayat adumdungag kadagiti drama ni. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay. Badaw, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad a kusina. Awan materialis ka. Anya nga awan, kat napan ka bimulod kini Kapitan. Di mo mat inusosar. Ay, wingaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. Di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa. Tarimaan nagtuamin na kita, inton masangap. Masangaw, masadot ka lang. Apay ayang aming apurado ka. No kayat mo disikan, timang tarimaan. Na, kasano nga inualaan ni Kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni parintay. Tanya man ng tibulodam. Bagas. Tawan pulos bagas ta. Pare, good afternoon. Ay, kastamot kan ka pare. Sige, lumabas ka lang dito balay. Ay, sanak lang ang lumabas, pare. Umayak man bumulod. Bumulod ka manan. Nanyakit kumpare ko na ya. Ananusan na ka diya pabuludan, pare. Kat no di mo pa insubsublay, iragadi a binulod mo. Isodyak matartarimaan, di pagmasitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto'y subli, pare. Saan ka diya madanagan? Saan na mapukaw da jay? Kanya nga, ti umay mo buludan. Ah, bagas ko mati umay ko buludan, pare. Na, makan mo ti umay mo buludan. Huwag ko ma. Awang aminin pulos bagas may, kinituyan ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka ah. Ay, aguray ka buta, pare. Ah, Dimpay mo dinamag no mano ti buludan. ay mabalinan ti upat aso pa. Anya, ay may sakaban kumamit din, Na- pare. Ay, nagadun ngay. Ewan to na ati bagas mi. Awan na ya. Nung ay kagudwa ka ban, pare. Ada. Upat la abasaw. Wano upat aso pa. Nagadumot na ita bulod mo. Di mo tumot la sukatan. Sige, pare. Anayam nga roday, 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wan, pare. Inna mabasaw, mabalin siguro. Na, Saanan nga umay gumatgat ang iti bagas dito itersinak nakabadong kan marituyang.
Talaga saanen, taijay balay ti pagbulbuludan ni Pari Badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni Pari Badong apapabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kas kadaragadi ni Enteng, buluden dalata. Aging gaita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa. Nalaing da abumulaw. Ngam saan damot nga amo ti agisublay. Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Mare. Ni Mare tuyang Na, anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Mare tuyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulaw. Bumulod ka, itilakok. Ay kat kasla imutang kamutlaangan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulaw. Sa balay, ti utang. Ay na, day tamanen, ti saan nyo apag kinaawatan. Tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarutkan ka, noan niya ti umay mo buludaw. Buludak ajay bigaom. Taupak man jay bagas abinulod ni Badungkaw kin ni Kapitan. Taay na, nagadumot ti bato ken itana. Na, insultuen na kami samat, Marituyan. Ay, ada kagayam di ta Maribanang. Ay, baray. Na, itay pa'y mat nga mo, nga dak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko nga imbagakin ni Marikwana nga niya. Hala, tapno awadan ti Rire. Inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni Badong mo, nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen, Marikwanang, kan Maribanang. Partakam nga raw, tanas kan nga agluto akaw. Ay, disturbo kat ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto lang takuman. Ay kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ayun, ay mo ti kasto yan. Puron sa mo, bato na ito yung luto makaninta. Ay, nasan kan nga agreklamaw? Tanapan ko binulod jay maabutan abigao ni Marikwanang. Tapno mataupak day tabagas abinulod mo kin ni Kapitan. Ay, nagsakitan, tingipan ka, ang makangal-ngal-ngal iti bataw. Si Kalao nga ya. Awan, madi pagbuludan iti bagas na ita, kapitan. Kabat bato mo dyan pabulod na. Kun madimot apagbuludan iti bigao ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigao na. Ada pasahiros mo, Chip. Ha? Ayan na. Ito nga kunamlan asino ang magnalakay. Ni tatabadong may. Tatabadaw. Aglukan ka, ha? Ay, sana nga aglugan, kuwaraw. Nay, niya tumayo aramidan ngay nga ro dito paradaan may tataba daw. Umay ko man buludan, dahi ta tricycle mo. Ay, di mo buludin na. Pagpaspasadak. Ti tricycle ani Chip ko arog ti buludin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludin mo dito kakaiso na tricycle ka o tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkag. So, di mo ni paidam. Nagkumpare kami may, kanyang kalmaw. Amok na ita. Kaya no idiobing ka pa, ikat may sa kadagiti nagaw-awerking ka. Kasta ka, teng? Wain, agsangit ka nga may, no ni Uncle Mau, ti mga awerking ka. Takasanaw, kit agsangit ka labas si tiday, kadilan na kan. Unay mo't dahitan. Siyak ni Tata Badong Mau, nakan-ano saking ka iday. Isala-sala ka pa ya, tamnusan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, ti trak-trak Mau. Ha? Ay, sige nga raw tatabadaw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Nga. Agyaman na kwarog Kaya namumpay. Kaya no siya pwede ti parasok at itilampin Mau. Sige, buludan maun. At to'y titulbak Di kagdanag, sublik mo lang nga dagaos. Kasuli na akto pa ya. Ha? Hala, ina ko na. Chip, isubli na nga ta di tricycle, ma'am. Explain na.
Kat no nagsingpot gayam ni Tata Badong. Ayun niya. Isuguam tinangaw-awir kin ka idibasit kamay. Na anos mo gam day talakay. Ay, saan ka man ako manag na dito isang wanak ta maulaw ako, Arog? Problemado ak nga raw ng gail. Ay, ti problema mo. Aya! Saan ba't ngayon subli ni Tata Badong ti binulod na tricycle ka? Ha? Impabulod mo ti tricycle mo? Kunana mo ta mabiit lang. Angam na di mo't la sumangpatan. Eh, ewan na. Ay, subli na yan na jay. Saan nun? Ha? Ay, saan na mabali na? Apay ngay asan na nga isublay? Eh, kino manon na gamit ko ti binulod na. Awampay, uray may siya nagsubli. Ay, Eh. nas ka ngay subli na jay tricycle ka, wang gail. Na, kasla ka laubig. Agtal na ka man. Silpo ti biyag ko tayo jay tricycle ka. Na, Kat no isunti asawak na jay. yay! Awan samot ni badong mo di tabalayaw, Maray. Awan, Maray, adda na panan na. Isaw, ti ururayak dito itirsinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpad tumala siguro adagaws. Ta binulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Wun, Maray. Apay akas na nakigtot ka. Ang mga numalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa Maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay jay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik da jay abigaaw. Nay, apay ka ta saanan ngay. Binulod mo nga rod, di isublay. Isublik pa'y, kat abot-abot mal. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublayn, uyawampay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusungrudan tikas ja klase ti bigaw, Maray. Isublim kid din kanya. Kausarak pa'y day dyan. Awan na talaga. Saanin ngayon subli ni Tata Badong ti tricycle ka? Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinagpapuludan ay. Awanin jay silpo ti biyag ka. Aglalate kan karag-karag ng silpo mo gam ti biyag mao, chay. Ha? Chip, Ha? ni Tata Badong. Oh, Apay ngay, magmagnamat tayo. Ayan nga ti tricycle ka. Saan mo nabirukan pa yung tricycle mo, Kwarog? Apay asan ngay, kukwak day jay, binulod mo lang. Imbati ka, nadyating nga, ti kalsada. Ha? Nagbuntong, Mike. Apay ngay, inyawid mo kumamutlatan na. Yung kalahin na nadya, inukayan mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulo tayo. kunak tumo kang ka, Chip. Saan anasayata pa pabuludan ni Tata Badong? Awanin jay silpo ti biyag ka. Nagtala ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Ah, Nakakahiya. Kasano apabuludan da ka, no kasta ka mag... Nay, kaya nagbuntong mo nga ron, yung tricycle ni Kwarog. No ngay alaan ti sa balay, jay tricycle na iyan ang ibatsak. Ay, katalaan na lang nga. Diyak mo't kukwa. Ay saus awan lat di aramidon si kabadong. Mala, no awan taramidam in kay sublen dagiti binulod mo agamit kin ni kapitan. Anya man na binulog ko? Nalipata maun dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, ken ragaday. Ay, may nalain, no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutang man lang nga, mangisob-sobli ka na kita. Ay, banang dungaw. Ay, tilot-lutom asidaan tayaw kada Kwarog. Ay, jak kayat ti agluto. Apay ngay, anong problema? Apay anak kami suka kasta. Jay ibagbagak alababo at tarimaanem. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, isuday tati pang gurguraam kanyak dungog. Inka tarimaanan, tadyak makaluto. Ay sus, ay delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa'y lang nga ibagbagak ka. Ay, tarimaan na kong dungaw. Inaklaan nagiti materialis ka. Uno usaret. Kas kumatlansa, martilyo, kenragade. Ha! Oh, Kat no impabulod mo amin kan ni Parim Abadong. ay, won kaya man niya.
impabulod ko kayam. Insublinan mo no saan? Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsubli na kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Eh, nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Yes. Ing kaalaanan, tatarimaanam ti lababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Narigati mabisinan. Isu ama panakon. Ano dagit niya binulod ko king ka, paray? Nata nakalipat kan. Sa gaysak nga ibagakin ka ah. Mala, paray. Tagdangdang nga. Lansa. Sa nga pulo alansa di binulod mau. Manyapay. Martilyo ken ragade. Kababay magking ka, no jak isubli, paray. Ay, mabitlang. Tayo nakalain. Mabitlang, paray. Na. Isublinan. Ay, paray. Ha? Binulod magayam di kumparik at taga ijay kabang-ibang a barangay. Malagip ko, paray. Adya, naganda yun day ta. Kapay nga yung pabulod mo, kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. Isuan no kayat mo amala. Mapan ka ijay. Anya kamutin pare? Tasak pa'y timapan mangala? Ay, kadwa na. Kit ijay lang, may. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka. Eh, di mo asit ganyan, time. Parapayang kail. Eh, napudot ti ulo na. Eh, jak ngamin natarimaan di lababo nga ipatpatarimaan na. Ay, katarimaanan tan ha. Jakmut lang makapasada tawan di tricycle kaw. Kasano atarimaan ng katawan usaran? Ha? Amo kaon. Saan ngayon subli ni tata ba daw? Na, kasano nga among? Amo ka. Tadya tricycle kaw kat di namut langin sublay. Eh, saan natan nga ilutuan niya antim iti kaninta no di ta matarimaan di lababaw? Ikarigata mong ti gumatang iti baro gamit mawang kail. Kaya di karigata mangaron ti gumatang iti baro at tricycle mau. Ay, sana. Ikarigata ka mapanalaan ti tricycle kaw. Ngayon bati ni tata ba dong iti tanga ti kalsada? Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day jata hao. Nasayat mo't, Maray, numadaman at tartarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso. Aya, Wen marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sabale. ay anyan. Kahit insubli ni Marituyang jay binulod na abigaom. Insublina ngam ay namaray. Mas di makalmat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmat. Awanin na, jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo ten ang makabulod kanyak ni Marituyang iti uray anyapay akayat na abuludan. Wen di namot ngamin amuti agisuble iti buludan na. Inayadin mo timangan Ano mo ti inluto ni antim akaninta? Ay, maragsakan gam niyan tay. Tati narimaan tati lababaw. Parinday! Ambong nga ka dito balayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ang kail. Di na mo agi sublay. Di na kakayat apabuludan pare. Awan babain mo. Di mo amuti agisuble. Heh. Kanya, ay agawid ang arudon, paray. Wen, nasasayat pa'y. Tasanda ka apabuludan. Anya nga'y, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Imbaga na pa'y ngawang kano ti babaing kaw. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan, jak kano ammut agisublay. Ay, awanin tuyang. Saan datan na kaya't napabuludan dagiti karuba? Ken gagayam ta. Si kanto mga main. Ape apabasulan na ngay. Sika! Ay nanatoyang ken tatabadong. Simple lang ang data. No anyaman ti binulod, rumbang nga isubli itinang buludan. Ay,
Ala, sige. Di naman tinagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Agyaman ak iti merienda nga inyag maumaray. Ay win meriendaan nyo ka ni Pari Badong. Naimas dayta a potato salad. Siyakla ang timangan iti da ito'y maray. Ngamain awan ni Badungkaw. Rimwar manon. Alang nga rod, ingkayalis iti malukong dayta merienda. Tala ang matlang ti malukong anang ikak. Wan maray. Yan! Kaya dahil nakamalukang. Merienda ngam siyakla ang timangan. Nay, apay ngay. Nabanugak ang nagdalos dito'y balay. Ngam sika, napan ka manin nagbulakbaw. Nya. Maribana ang orayin nakbeet. Tayalis ko iti malukong to'y potato salad. Sige, maray. Papanamanan, kanayon kalarumwar. Kit oras si kamay, kanayong kamot arumrumuan. Di kamot parparitan arumuan. No rumwarak man, mapanak makitang tangdan. Ngam si kangay, day talag balbalog tar aramidam. Ay kating kamot agbalog ano kayat mau. Basta di nakparitan arumuan. Sa anak akasken ka, akurang ti panagpampanunot na, tapno mapanak agbalog. Kas kala na dadail la plaka. Ulit-ulitan ti bagbagam akurang ti panunod ka. Gaputa day tatipudnaw. Ay inak madlangan. Tapno mapanawak ti makareng-reng a sirina. Winukwaw. Kwaw tarupam! Kakadin makidaya paray. Ewan pare. Kakaiso na nga damanin darayan ta apabunyag. Kanayon kumakastoy paray. Adda kanayon na pakipanganan ta alibre. Ay madi ano ka na yawn. Ha? Ang mga numahay blood ta iti kapapangan iti karne. Anya kita mahay bladin ngay. Awan pa iti pulimi ti high blood paray. Aha. Urewan puliyaw. Nusikat ti mangirugi ngay. Ay, saan ko magay palubos paray. At damot ti arak a pangugas no bilang. Nuugasan ka no iti arak. Awan ti high blood paray. Eh, sa ula ang dagiti nalaing nga uminom na ita pare. Ti sobra akar ni kan arak at masama sa kalusugan. Ay, pwirak pare. Na, Adayo kanyak ti sakit. Ibaltog kunto pa'y day ta sakit no masidag kanyak. Sa ako ikiraw. Ape akas la masurun ka, maray. Si Mang Petak anapan nakitangdan. Awan pa'y ni Badungkaw. Napanan na nga ta. Nasaumat ni Maribana ang anapanda ka no nakidaya. Ay, nukit adda dayaan amadamag na. Adda ni Badong. Maangot na amin ti ayan ti dayaan. Saan siguro unay amang mga ni Jibalayaw. Kanayon amabsog iti papanan na nga men, maray. Apay asaan ako ng maray. Kano naglaing latamot amangan. Ay unay kat gaya man ni Badong mau. Ay, masuro na nga road maray. Uray ano sumangpet kat adamat isang pet na aparaken ka. Anya ngay kumatisang po na. Diyay nadulpot alupot na nang rona no nabartag. Naggapuan nyo manan nga kumpare. Eh? Sapsapulan ni Marituyang ni Badong na. ay, saan na maaawatan mo ti ugali ni Marituyang? Apay nga ibagam asaan amawatan. No adda ije balay da ni Pari Badong. Ngaraw ngawan na. Ngamno awan. Sa pulen na. Di nakat sapulan